Hello everyone, welcome to our new vlogs after a long time है आज चाहिँ हामीले टाइम पायौँ घुम्न जानको लागि भनेर अनि आज हामी एभरल्यान्ड भन्ने ठाउँ सोलको एकदम फेमस प्लेस टु भिजिट त्यो ठाउँ घुम्न जाँदैछौँ से हाई गाइस ट्याङ ट्याङ आज दिनभरि टक्क घुमेको अरे फुल भ्लगमा आउनेछ हैन तपाईहरुलाई पुरै देखाइदिनेछु है त आज ओके चल पारी जाऊ पारी हामी जान लाग्यो बस चाहिँ हो सोक्चुको यो सोक्चुसी बस टर्मिनलबाट हामी चढ्दैछौँ जाँदैछौँ है त बसमा चढेर एकैचोटि अब सोलमा गएर भेटौँला गाइस दाइको चाहिँ यहाँ छ अहिले चाहिँ हामी सोल आइपुग्यो टक्क सोल आइपुगेको अवस्था छ यही हो गाइसहरू सोल चाहिँ त्यहाँ ट्रेन पनि आइरहेको देख्यो हामीले त्यो ट्रेन अहिले चाहिँ हामी यहाँ कफी क्याफेमा मेगा क्याफेमा छौँ बहिनीले स्मुदी खाने अरे ल जाउँ चले पुदिङ भन्छ कोरियाको स्ट्रिट फुड एकदमै मिठो हुन्छ पिठो बोतल हुन्छ जाऊ 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 छिर ल टक्क यहाँबाट बहिनी र ज्वाइँलाई पनि यहाँबाट हामी लिँदैछौँ ग्यासहरू मैले चाहिँ भेटिसकेँ अब मिनु र पासाङले भेट्न बाँकी छ है त सोयाबिन त हो सोयाबिन ल दर्शकजी ल हामी चाहिँ सबैजना भेटघाट भइसक्यौँ अब आजको 1 2 3 4 5 जना मेम्बर सबै अब हामी घुम्न जान्छौँ ट्रेनहरू त यसरी आउँदै गर्छन् हेर्नुहोस् हामी चाहिँ अहिले ट्रेनबाट झऱ्यौँ अब सिङबुन्दाङको लागि जाँदैछौँ Yang je kita kita, yang je besar plastik. Train safar lah. Finally हामी चाहिँ अब ल्यान्ड आइपुग्यौँ अब टिकट काट्नको लागि भनेर गइरहेको छौँ गाइस अनि पछाडि मान्छेको चाहिँ हुचुचु छ त्यही भएर हामी चाहिँ अलिक चाँडो भाग्नुपर्ने अवस्था छ यताभित्र चाहिँ अब ल्यान्ड हो होइन अब आज बवाल छ दामी छ हामीले अहिले टिकट पनि लिइसक्यौँ अब चाहिँ हामी भित्र जान खोजिरहेको छौँ है अब एकदम भित्र जाने प्रयास गरिरहेको छौँ यहाँबाट भित्र हो कि होइन ल हाई गर भाइ बहिनीहरू हामी चाहिँ अहिले यहाँ भित्र छिरिरहेको छौँ टिकट चेकिङ भइरहेछ यहाँ ल गाइसहरू यो आयो हाम्रो यो एभरल्यान्ड इज एभरल्यान्ड भने जस्तो छ दामी छ जोस्
है अझै प्रति व्यक्ति नेपाली 3600 रुपियाँ रहेछ यहाँ आउनको लागि 1 डे इन्ट्रान्स फी चाहिँ एक दिन घुम्नको लागि भनेर अनि त्यो चाहिँ रोलर कोस्टर हो रोलर कोस्टर चाहिँ उयो हो रोलर कोस्टर दामी खेल्नु हुन्छ अब तर यहाँ अब कतिको टाइम छ अब त्यो हेरेर हुन्छ अब ल त्यसो हामी चाहिँ यहाँ आइसक्रिम मिनी आइसक्रिम ल्याऊ ल ओके नमकमा ओके ल फोटोको लागि ल फोटोको लागि चाहिँ हामीले यहाँ आइसक्रिम खाने बेला मान्छेहरू चाहिँ घुम्नको लागि यसरी ग्रुपमा यसरी धेरै मान्छेहरू आउँछन् पन्ना जान न यो चाहिँ पान्डा हो चाहिँ पनि भन्ने हाम्रो राम्रो थियो पानी होइन अब चाहिँ हामी अहिले पान्डा हेरेर आइसक्यौँ गाइसहरू पान्डा हेरेर कसको चाहिँ अब कस्तो खालको पान्डा लाग्यो भनेर भनेको भनेको छ उता पनि रोलर कोस्टर उता पनि छ यो तल जू जाने बाटो हो उता हामी जूको लागि प्रस्थान गर्दैछौँ यो चाहिँ पुरै जू एरिया हो है गाइसहरूलाई इन्फर्म गरेँ मैले लाइक इन्फर्म गाइस चिडियाखाना चिडियाखाना अब तल गएर बाघ गरिदिएको हेरेर गाँ गरेर बाघ गाँ गरेर ल अब गाइसहरूलाई अब टाइगर देखाउन गइरहेको छौँ टाइगर ल दुईवटा बाघहरू चलिरहेछ ल अहिले है बाघ आया बाघ आइयो खै गर्दा किन गराउनु हुन्छ एकदमै नजिकै बाटो ल खतरा ल गोरिला देख्यौँ गोरिला चिम्पाङ्जी भनौँ न यो चाहिँ चिम्पाङ्जी हो उतापट्टि गोरिला अनि यहाँ फेरि अर्कै बाँदरकै अर्को प्रजाति रहेछ यो अब लिजेन्ड हो कि के हो लिजेन्ड त होइन अब जस्तो पनि छ नयाँ यो पनि के मङ्कीहरू नि होला काइन्ड्स अफ मङ्की है यो बाँदरको बच्चाहरू रहेछन् सोल्टीहरू यस्तो सानो सानो यहाँ एउटा दुइटा बनाइदिएपछि यसरी खिलिरहने रहेछ सोल्टी खै गोरिला ल भयो भने जनावर होस् त चिडियाखाना गाइसहरू यो चाहिँ संसारकै सबभन्दा सानो बाँदर हो अरे कस्तो बा पुरै घुरेर हेरेर मैले रेकर्ड गराएको छ भनेर यसले पुरै घुरेर हेरेको छ मै हो मिनुले नगर थियो सङ्गलले नगर थिएँ अहिले उता हेऱ्यो के छ सोल्टी तपाईँको हालखबर सोल्टी यता हेर्नु न मलाई त्यो पारेर के हो के खाएको मुखमा चाहिँ पारेको
Biasanya itu mungkin. Risaira dimpa parah aja. Nya. Perikyo. खतरा खतरा छ बहुतै अच्छा बनाइराखेको छ रेस्टरुम चाहिँ यहाँ रहेछ यता रहेछ जाने ठाउँ चाहिँ यो चाहिँ डिजाइन खतरा बनाएको छ हामी अब यहाँबाट भित्र गएर 하실 때 앞쪽에 있는 근무자에게 종업관총 인원수 말씀해 주시면서 안쪽으로 입장해 주세요. 조용 하시다 ओ माई गुडनेस सल्ली यु क्यान स्ट्यान्ड अप खै त अरू चाहिँ किन नउठेको यहाँ चाहिँ कछुवा रहेछ 안쪽으로 나와주세요. 길이 울퉁불퉁하기 때문에 자리에서 일어나면 위험합니다. 꼭 자리에 앉아서 우리 잘 타먹자. 누나 안주를 책임져줄 우리 캔들입니다. 박수 부탁드릴게요. 감사합니다. 마스터 아이디어 렛츠고. Let's 오른쪽 하늘이랍니다. 그 위에 보시면 단봉락타요. 공이 하나입니다. 이름이 단이랑 공이에요. 그다음에 기어컵 앞을 가면 뒤에 누가 지나가는지 다 볼 수 있는 친구랍니다. 그다음 우리 앞으로 가서 또 다른 친구 만나볼까요? 네. 감사합니다. 우리 오른쪽에서 만나본 친구 이번에 왼쪽에서 한 번 더 만나볼게요. 우리 알파카 친구랍니다. 알파카는 흰색뿐만 아니라 이렇게 짙고 어두운 우리 갈색 친구들 그리고 코끼리 친구 우다라입니다. 감사해요. 우리 친구 남잔데요. 하루에 약 100kg의 불을 먹고 약 50kg의 똥을 쌉니다. 오 감사합니다. 키는 약 180cm 키를 가지고 태어납니다. 1년에 약 1m씩 자라서 총 약 4에서 5m까지 자랄 수 있어요. 아들 가지고 약 2, 30이 자란답니다. 저는 아니에요. 다 진짜예요. 여기 다 진짜가 진짜. 그리고 오른쪽에 얼룩말 친구도 있어요. 엄청난 높은 점프를 보여줄 수가 있는 친구예요. 그렇다면 앞으로 이동해서 제가 이번에는 기린 친구 더 가까이 불러볼게요. 기린이 가까이 올 수도 있고 가까이 안 올 수도 있습니다. 우리 기린 친구 가까이 왔을 때 손 뻗어서 만지거나 놀라서 소리 지르면 돌발 행동해요. Please don't touch anymore. Touch anymore. Put in your hand. No, don't touch anymore. Don't touch anymore. Put in your hand. It's dangerous. No. 찰린이다. 제브라. 찰린아. 찰린아, 이리 와. 뭐 걷고랑 니 야민은. 야민 전에 걷고라. 찰린아. Okay. Only picture. No, don't touch it. Good. Thank you. Hi, hi. Okay. Don't touch it. Okay, picture time. 와우. 우리는 긴 속눈썹을 가지고 있습니다. 긴 속눈썹은 모래바람을 막아주어서 눈동자를 보호해요. 얼룩말. 철린이. 철린이한테 인사해주세요. 바이바이. यहाँ चाहिँ गैडा हो 이따 한번 애정 표현해 보겠습니다. 좋습니다. 홍합해, 오케이. So I say 1, 2, 3. 홍합해 해주시면 됩니다. 한번 가족분들 바라보시고 해볼게요. 자, 하나, 둘, 셋. 오마케 I love you, thank you, 홍합해. I love you. 감사합니다. 네. 그리고 오른쪽에 다른 커플 서치 루나 아들을 생각해서 우리 캐틀이었습니다. 마지막 박수 부탁드릴게요. 감사합니다. 아우, 심장 울리네요. 감사합니다. 아우, 감사합니다. 감사합니다. 조심히 내려오세요, 여러분. 발판 많이 흔들립니다. 여러분, 제 나이가 27살인데요. 칭찬을 너무 좋아하는 나이에요. 아시죠?
네, 물 나가시는 분 오른쪽에 QR 있습니다. 한 번씩 제 칭찬 부탁드릴게요. 감사합니다. 발퍼 들어와요. 아? 그러면 조심히 내려오세요. 감사합니다. 감사합니다. 우리 QR 찍어 가주시면 너무너무 감사드릴게요. गाइसहरू अहिले चाहिँ हाम्रो यो जूको टुर चाहिँ क्ल्याप्स फिनिस भयो होइन अब हामी एभरल्यान्डको अरू नै संसारहरू हेर्न जाँदैछौँ बाहिरतिर है त खाने घुम्ने चाहिँ अब यता है गाइसहरू अब केही खाना पाउनु है बुझाएन सबैमा 앞으로 이동해 주세요. यसले लिन्छ खाजा पनि हेर्दै गरौँ ल खाजा पनि खाउँ ल 안내하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. Ladies and gentlemen, boys and girls, today at 2 p.m. अहिले यो चाहिँ हाम्रो खाजा टाइम एकछिन ब्रेक फर 30 मिनट्स है ग्यासहरू यो ससेस चिकन खाँदाहरू छ अहिले यसरी खाइरहेको हाँ? हाँ? ngon rồi. मिनिटको 5 मिनट चढ्यो तिन नचढ्ने रे चढ रमाइलो हुन्छ छुट्टै त्यसमा क्या धेरै त्यो डर लाग्दो हुँदैन डर लाग्दो हुँदैन क्या त्यहाँ आएर यिनीहरू त चढेर आएको हजुर त्यो पुरै बानीको हुन्छ क्या यो ल डोन्ट 네 감사합니다. 항상 마음에 되게 소리가 रोलर कोस्टरको लागि लाइनमा जाँदैछौँ यो चाहिँ लाइन हो हाम्रो 거의 뒷다가. 오, 여기다 오라. अहिले हाम्रो गेम चलिरहेको छ यहाँ अब बहिनीले त्यो एउटा खेलाउन साथ पाइनएप्पल एउटा पाउन सक्छ होइन यो एउटा 300 रुपियाँको सर्ट हो ल ओके 자, 두 번째 세컨볼. 할 수 있어요. 괜찮아요. 화이팅! पासाङ एउटा छिरायो भने 자, 세 번째. 할 수 있습니다. थर्ड टाइम्स ल ट्राई गर 화이팅, 화이팅! 자, 슛! 어우. ल दाइले 두 번째 हान्छ 리버스로. 자, 할 수 있습니다. 화이팅! 슛! 아, 서. Last one. 슛! 아. Ai. 던져볼게요. 화이팅! 클린슛! 슛! 아, 맞아요. 저 녀석을 우리한테 도망치는데? 하! 겁쟁이들! 하! 겁쟁이들!
근데 아까의 그거 한 마리 뭐지? 거대리 크라켄? 그건 전설 속의 괴물이야. 마치 거대한 문어처럼 생겨서 여러 개의 발엔 빨판이 있고 캡틴, 더 이상 설명하지 않아도 돼. 나도 본 적은 없지만 이제 곧 보게 될 거야. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 무슨 뚱같이 같은 소리야? अब आजको हाम्रो अन्तिम भोजन है दिनभरि घुम्यो बल्ल चाहिँ अब लास्ट भोजन स्वरूप चाहिँ हामीले अरू केही खाना कुराहरू पाएन त्यही भएर बर्गर र चिकन मगाएर खाना लागिरहेछौँ हामी आजको ब्लग चाहिँ हाम्रो यही खानालाई चाहिँ समाप्त गर्दै तपाईँहरूलाई पनि भ्लगबाट बिदा लिन चाहन्छु है त थ्याङ्क यू बाई बाई